Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu ubushakashatsi bw'impuzamiryango itegamiye kuri leta CRADO bwagaragaje abana 170 b'abakobwa batewe inda mu kagari kamwe ka Ntango, umurenge wa Nyabitekeri, akarere ka Nyamasheke. Icyo gihe imibare ya CRADO kandi yanagaragaje abandi bana b'abakobwa bagera ku 100 batewe inda mu murenge wa Gashora, akarere ka Bugesera. Kuri ubu hari abagore n'abakobwa bahisemo kugana abatanga imyitozo y'ubwirinzi self defense. Iyi myitozo yitwaye nk'umukino njyarugamba uzwi nka karate, basobanura ko bayihisemo bagamije ko ibafasha kwirwanaho igihe bahuye n'uwabakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina, badashidikanya ko ari kimwe mu bitera abana b'abakobwa guterwa inda. Tukaba twarabitekereje mu rwego rwo kugira ngo abana b'abakobwa bakiri bato, murabona dufite ikibazo cy'abakobwa barimo gutwara inda zitateganyijwe bakiri bato cyane. Tukaba dutekereza ko no mu mpamvu harimo no kubafata ku ngufu, nubwo hagenda hagira n'izindi zigaragara. Turimo rero turashaka kubafasha kugira ngo bashobore kwirwanaho igihe basumbirijwe, ariko bitavuze ngo turimo turabigisha karate. Ntago tubigisha kurwana, turabigisha kwirengera igihe hari umutunguye ashaka kumufata ku ngufu cyangwa ashaka kumuhohotera no mu bundi buryo. Usibye gufatwa ku ngufu, bamwe muri aba banemeza ko iyi myitozo yanabafasha guhangana n'urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa mu mayira, cyane cyane nijoro, aho bamburwa ibyo bafite birimo amasakoshi n'amatelefone. Ni imyitozo kandi ngo bitezeho kubafasha kwirengera mu gihe cy'ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo. Polisi y'u Rwanda ivuga ko abagore 45 mu bantu 64 bishwe nabo bashakanye mu mwaka wa 2016. Umuryango Martial Arts for Justice twasanze ubatoza usobanura ko unabigisha kumenya uko bakwitwara ngo badaheranwa n'ingaruka zihohoterwa ku barikorewe. With our program, it's unique. It's never been tried anywhere before. So we're doing a combination of yacu ihariye nta turayigerageza dukomatanya amasomo y'ibanze afasha abagore kwirengera kugira ngo bigirire icyizere cyo kwirwanaho. Aya masomo anakomeza umubiri bikabongerera ingufu. Iyo tubatoza kandi tunabahomenya ubwibanze mu bujyanama ku ihohoterwa kugira ngo igihe huye n'ibibazo bikomeye mu buzima babashe kubyihanganira, bizera ko nyuma ubuzima bukomeza bibafasha gukomera. Will help them in their life going forward as well. So if they face challenges in their life in the future, it will help them be stronger. Hari abagaragaza uburyo bigaruriye icyizere nyuma yo guhabwa aya masomo. Nko kuri njyewe ahanini iyi self defense yamfashije mu buryo bwo kungabanyiriza toromari ndimo cyangwa kunkuramo ihungabana nari mfite. Nafite amahungabana ni menshi, hari ryo tewe no kubura data umbyara, nterwa n'iry'umuryango wanjye, hari ryabayeho ryo kugira ry'umwana wanjye w'imfura wakoze impanuka kubyakira birangora, bikajya bihora bingarukaho. Aho ngereye ahangaha nahaje ndi umunyamarira, musi wa mbere byari bigoye kugira ngo nakire inyigisho zaha, ariko hamwe na self defense byaramfashije mu buryo bwo kwirwanaho, hamwe n'inyigisho byagiye bimfasha cyane. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango isobanura ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu Rwanda ari ikibazo giterwa n'impamvu zirimo n'izishingiye ku murage mubi abanyarwanda basigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, kikaba kandi ngo kinaterwa n'iterambere mu by'imibereho myiza n'ubukungu u Rwanda rugenda rugeraho. Gusa muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ibarwa kuva mu mwaka wa 2010 hateganijwe gushyira ingufu muri komite zishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku nzego zose z'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'ibigo bitanga serivisi zihurijwe hamwe kwihungabana, Isange One Stop Center.